واللي مقاطع فيديو اللي مؤلف تحطهم فيه عبر موقع اليوتيوب. كيفاش اكتشف حسناوي الموهبه ديالو؟ En fait, au début, je voulais faire un spectacle en France, mais il y avait beaucoup de concurrence. Donc, je me suis dit, ça sert à rien que je tourne au rond, parce que c'est vrai que quand je m'arrête et tout ça, je vois les gens me douchent ou la le but est pour faire un bon spectacle et avoir du monde. Et surtout sur Paris, il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de comédiens, il y a beaucoup, c'est une ville, elle est faite pour ça. Donc du coup, j'ai vu que c'était pas intéressant. Après, j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook. Et puis voilà, j'ai commencé à faire des vidéos sur Facebook. Et là, je fais des vidéos sur YouTube et j'ai un spectacle. Maintenant, alhamdoulilah, j'ai un public qui m'aime bien et j'ai un spectacle. حبيت نقول برك للمشاهدين انه حسناوي هو مغترب عايش في فرنسا. Voilà, depuis 17 ans, je suis en France. الله يبارك. دزيري منينك من في الجزائر؟ من ألجي مشراقة. Et en France, je suis kabyle. Je suis kabyle de Béjaïa. الله يبارك. انت مولف تخدم لي فيديو ديالك سيلفي، تاخذ بورتابل سيلفي وتصدم عند الغاشي Au début, quand on dire des vidéos sur Facebook et les gens ils me filmaient, après c'est bon, j'en pouvais plus. Je les assumais beaucoup. Je les gardais chez moi, j'avais plus de vie. Je gardais des gens chez moi pendant plus d'1 an, toujours je dors avec eux, je me lave avec eux, دايما معايا. Après un moment, c'est bon. صح درت دي فيديو في فرنسا، في لا بلجيك، je في الجزائر، في ولايات، في البلاد au Maroc, à Marrakech, en Belgique, en Suisse. والناس تعرفك هكذا؟ En Espagne. الناس تعرفك مولفة تشوف يعني الفيديو تاعك؟ Si, moi je me suis fait connaître en France, c'est-à-dire au début je suis parti sur un public, je suis parti que je me cache à la belle بلي تاع البلاد كاع فيا et tout ça, parce que moi je parlais que français au début. صح، ما تخافش كي تصدم عند الغاشي هكا ديريكتومون؟ والله غير دوكا وليت نخاف شويه. ما تخافش من لا رياكسيون تاعهم؟ J'essaie de rigoler avec les gens. C'est-à-dire donc il y a plein de vidéos que je fais, زعما juste la personne elle rigole pas avec moi, ما نديرهاش. J'essaie d'être que dans le positif et de rigoler avec les gens. زعما كي ندير فيديو معاك شي واحد هكا نشوفو ما حبش برك يضحك ولا بالك كان ينقصر ولا توسوس على الفيزيك تاعو، ولا ما نديرهاش. باسكو يعني تحس مع الناس اللي ما يحبوش الكاميرا، يخافوا لا كاميرا، يقول لك انا ما نبانش في لا كاميرا. في البلاد سي بلي دور في البلاد باسكو فرنسا نقدر نحب نحضر شويه يقوار. انا بالبلاد لا بلوبار اللي فيلمهم اللي يعرفوني ما نقصر معاهم والاخر، ودي فوا نقصر مع شيوخ تاع لي جان. لا انا نشوف في الفيديو ما كاين والو، شي دبزه. واش هو الهدف ديالك من هاد لي فيديو اللي كديرهم؟ moi j'ai un spectacle البارح درت déjà avec Moncada. J'étais super fier et j'étais super content. Là maintenant j'ai des frissons parce que déjà on est bzaf, ils ont même refusé des gens, j'étais pas content parce que tellement c'était plein. Donc tout ça c'est pour moi, je vais être un artiste complet, j'ai un spectacle à 1h30. Et puis voilà, c'est pas un spectacle parce que au début c'était en français. En France, je l'ai toujours fait en français et là je l'ai fait en arabe. C'est vrai que je l'ai écrit rapidement. ولايه تروح لها باغ اكزومبل كيما بجايه ولا تيزي بوزو، كي تروح بجايه ولا تيزي بوزو تهضر شويه قبيليه، وكي رحت للبرواقيه المديه هضرت شويه بلغتهم يعني باللهجه تاعهم. نسي نهضر مع نسي en fait le but تاعي انا كي جيت عندي ديجا صافي 20 jours je me suis pas reposé. جيت على اورون وزعما رحت لبجايه وبعدها رحت لهادي بليده والاخر بليده افونسي على كوتي، ودوك راني راح للصيف دون كيلكو جور جو en France. Donc le but تاعي نسي نروح بارتو باش الناس تزيد تعرفني كثار وتحبني كثار. وتاع البلاد لا فيغيتي البوبليك تاع البلاد جي pour lui par rapport au public تاع la France, parce que la manière comment يحبوني comment ils m'entretiennent والله ça me touche énormément والله. Il y a un bon contact, il y a un bon feeling معاهم، et ان شاء الله نكملوا هكا. تقدر تقول بلي دوكا حسناوي ياسين والله moi je m'attendais pas à ça. انا شغل moi je me suis dit je fais des vidéos بالك ça marche pas mais. شكون هو الإيدول تاعك؟ الإيدول ديالك؟ Comédien, l'humoriste. Moi j'aime bien Gad Elmaleh sur scène, il est classe. Gad Elmaleh. Ouais, parce que le but, moi, bon, j'ai fait des vidéos sur internet, tout ça, c'est facile de faire des montages. Fallag, moi je trouve que ça, il s'est basé que sur les Algériens en France, alors que il fallait toucher un grand public, parce que pour moi, voilà, moi je
je suis arrivé en France, j'avais 13 ans, je me suis bien intégré en France, j'ai grandi en France, donc le but est de toucher un grand public. Moi, أنا كيعرفوني في كندا ولا même les Canadiens يعرفوني ولا les Français يعرفوني ولا c'est pas que public algérien. صح، طحت في عباد هما تمسخروا بك ماشي انت تمسخر Non, فيهم. non. Je reste pas beaucoup avec les gens. Je fais, surtout le bled, c'est difficile pour tourner des vidéos. Du coup, je passe vite, نهضر مع الناس, je passe à autre chose, mais non, jamais bien الناس. معليش تسخروا فيا. ما انا ما نتمسخرش مع الناس, نحكم معاهم. Je respecte les gens. Là, je suis pas mauvais, je suis pas mauvais. Le fond, il est pas mauvais. Je rigole avec les gens, نحكم معاهم. Mais j'essaie de pas vexer les gens, là, surtout de mettre ça sur les réseaux sociaux après. Ben, il y a des gens, لا يدعوا لي ولا ندير اكسيدون نموت ولا. واش تقول للجمهور ديالك لو يشوف فيك عبر قناه النهار؟ نقول لهم باللي فوالا صافي لا دوزيام فوا اني جيت من البلاد افون ريحت بريسك 8 طون ما جيتش البلاد دونك هذه خطره سي لا دوزيام فوا شو فنو يا 2 موا و شو revenu donc là peut-être je vais mettre un peu plus de temps en France je vais pas penser que je vais retourner rapidement. J'ai trop de trucs à régler. J'ai un spectacle en France que le matin je les ai abandonnés. Je les ai abandonnés. صح انت ديري نورمالمون تولي للجزائر وتقعد. Si Inch'Allah نولي للبلاد و obligé parce que j'ai toujours un حاجة pour le public algérien. Franchement rien à dire. Ils sont à fond avec moi ويحبوني ça me touche. Il y a un bon feeling. Inch'Allah نكملوا هكا إن شاء الله نكملوا هكا. Il y aura que de bon côté, il y aura que du bonheur, Inch'Allah.